Hallelujah. 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 Tô pa hoi nghe thì amen. Tô pa hoi nghe thì amen. Tô pa hoi na to ani siminang tuam din na ani simnun tang na te. Ongkal swan pi din na tu ni na hibang na biak piak na iting in pek hom chai. Tô pa hang big big hi amen. Tu ina short speed ding ina ong kise a kay zong lungdam takin kasanga hitsi bangin polpi mite hiza mai le iza takte maya chugen thai ding kahi mai ang tang ma mai kay chugen ding kahi kaya ipasien thu atua man pasien chugen ding kahi manina kangakla ma ma hi amen topan hi kagen na tungton ina nolung sima khatte kong onglong yet hen lamite anun tak pi zo ding ina topan chupang pinget ta hen denai la sak na te tu jong ki tuang ma mai na hi thu tung ton ka gen ding tung ton ina a han cham zo cha ding to pan thu pang ping ta hen ka thu gen na pai to pa ni na ka thulu dinga kong te la hi le be hunger and thirst for his righteousness ei pawa hi le jesu diktat na le thuma na te a tuidu dang tak bangin duin dang tak ni mang pa nong zui gem gam bong mo be hungry and thirst for his righteousness sinile be hungry and thirst for his righteousness pai to pa ni na late number som lile ni tang khan na sakhi in luitul luang sial lungol bangin nang ka hong lungol hi kapasiano sakhi in luitui luang sial a lungul bangin nang kahong lungul hi kapasiano khadong simlaning Isaiah somale nga khatpanni adang tang mi khem peuma tuipuala hong payun annei lote o hong payun la hong neun hong payun aman ding bang ma pia kulowin lenga zule bong noina du za zau hong neun ana hilo na te le na dingin bang hangin na sumu zanga honggil wa sak thailo na te nga na dingin bang hangin na sem na hiu hiam khan be sim kik ni adang tang mi khem pe tui phuala hong payun an nei lo te o hong payun la hong neun hong payun aman ding bang ma piak kulowin lenga zule bong noi na du za za hong neun an a hilo na te le na dingin bang hangin na sumu zanga honggil wa sak thailo na te nga na dingin bahangin na sem na yu hiam ilai sang tho kamal sim na ten na lung tangung so kheng ye ta hen pai to pani na mang pau to jong hel kom ni na khang no ten jong ngai un mo no itel the ding na ki kum khom di hiang bahang chile thu ki dong to pani na ni khadina mi atom penin an bang zabe ne tam ipum pia ding an ni ve be kin de ve me te gwai na kha be thum ve li ve bang avat bang om lai de ve gil kyal te ma to a kong dot not nai na ipum pia ding gwai ipum pia ding tuidon lo ala kyom zo lo anne lo wala kyom zo lo chileng I khain zong an ne kul na saw ya gwai mi hingina an to na ne kul hi le na kha ding na ni khara bang zabe na ne hiam to pen no le no dot na kinayun mo ipum bia ding na ni khan ni be ka tom be an ne hi le I kha ding bang zabe ne hiam ilung tanga ivek pian ki dong kem jan ni gilkyal chi pen leitung pum bia ding na nun tak na nam khat kilat na chi chang a hingi changa a hing lai pum pi na nei le pen ming a hing asi te pen ni na an ki sam lo mo tui zong ki sam lo tui zong du lo e yang e hing lai chianga an ki sam tui ki sam to mi hing ten hoi taka ikep le izun ku le ve mete I le tung pum pi ma zong inun tak the na dinga I chidam the na dinga ni siminun tak sep le bol bang kim hi the na dinga e le chidam the na dinga ke le chidam na ding hoi taka ki kem bidina ki pu ke ve mo ki pu ku to hi ke le ei an ki pelo an ngol ve ni khat ngol ve ki ngol na ding ham sama mai ve mo le tung pum pi a ding bek zong ayang lai siang thoi nong hil na chuin ba lai siang tho in hong hil chuin a hi le bang hi zo hiam chile I kha pen ani pia kul den hi pasien thu to inek det ding a kula hi pasien thu
i thun det a pol hi amen gil kial ma ma a i khanun ta na i koi le pen ala uai din mun atung ta chi ki phok sang ni nun tang na tom no sung be hi den alai sang thom sum angin tom no chik sung ding na ngoi hi taka lai sang thwa hi Isaiah sunga man ngen lo chi zen vo pasianin ke kyanga ong payun man ngen lo ina ikisam na tingom hi zen vo yang tulai tak e kien pak lenga i boy na te man ngen lo ki sa goi sep lo wa bang ma ki nga vi lo me te khu luang lo wa khat be bang ki tui luang liang ki ha kal lua na khim po ha kal lua yang jesu ke phunga zon leng pen man ngen lo to pan ama anne ama nan nek ding pen man ngen lo wa ama ki nga nun tang na tu yo mina tua pen don nuam lo zo don nuam lo zo a ai ke le pai lo zo a ma ke phunga pai lo zo a adang ton tunga ding i kha ding aki khan zo lo ding khata e pen boy ta boy zoi ve akwa ma pe hi mi dang khem pe zong ko khi ton keng ke mi again ding in ke zong bang ma hi ton keng mo ayang ki sit tel na ding lung sima ong gwan nom ka hi ki sit tel pha ding yang kha ni nek det ke le tua kha ani nek det ke le tua jesu kam malte sim det ke le i nek det ke le tua jesu to huni lak det ke le goi bangom the hiam chi le mo na ki puk ba ina ilung simi pum pi jesu thu te lungul non lo sem semina jesu to ke gamla tek takina taksa de na ki zui tek tek hi jesu de na lung sim om lo tek tek hi taksa de na jong ma ve bua sum khong i khuda om me mai ke le ham phat na khong nga sem leng tua te zui ding ong bai ma mo ke ve na bang chile inun tak na dinga e ki nga isun lua asitom ding bang ke e ke le isi khichang a dinga ki nga isun lo zo mo the hangina to pen e hang tua jesu tua leitung a ding ni sim nun tak na ding hi za a ki huai hi le hi za han chiam hi le hi za a call vet lo liang a sem hi le me te goi ni sim nai simin sem hi le tua ton tunga di i kha di na nak se puai hun nak la khoi bang chile a solo a jesu pai din chi ki gen nei ve me te goi ke gen jong ku lo la seng tho jong gen a hun lin dia ki thelo ong pai ding hi ong pai lim ding hi to hi ma bangina tu hunina i han chiam hun lua hi a solo ang hunong be ding hi konga ki hon lai hunom lai grace period chi ma bang hunom lai a to jesu to hun la di ni goi jesu a thei chiang bek knowledge i khwak sunga jesu thei na chiang bek to hi nge lo i experience niat ko le inun tak nain do you experience God yet in your life in your daily life na the daily bread ding pen jesu sunga kiching lo hi zen vo to na nei na hiam i khwa kai ke le i bang khat ite i thei na lo ai mo kai chi na knowledge ai na te hi lo na nang ma in na lung nang ma in na experience ni athiam na nun tak na to jesu to na ki thuang tak pi hiam jesu to na ton khom den tak pi hiam jesu na nun tak na kilu asa hiam chi khat ve lungai ki di ni to le righteousness ichi bang ya righteousness thuman na le dik tak nai chi chiangina mirang te to ki bang lo tuam vil vel hi na khem po tuam vil vel leitung to ki le ngat nghiet amen leitung to ki le ngat nghiet leitung te de na te nial nghiet hi mo gai ve leitung to ki le ngat leitung pel nghiet yang to ipel zo nang gi nga go ini sim nun tang na to jesu kha siang thoina ong ton pi den ko le ve ei tha na to hi thelo we to i kha inun tang na is so pen we have to feed our soul the word of God amen to akam malte to sim nya dina nun tak bi nya dina zui nya ding hi le hang to pen to a righteousness athuman thudik tak na pen akikal son pan hi goi amen pasien ya to ding na ta te thu pang ping ya ta hen leitung to ki bang lo nya re ve i tuam vil vel na
i tuam vilvel ngia na i puan sila ke pan i puan sil bek zong i ke asung tong i gam ta zia i na i hi na kem po ke pan goi jesu i pua hiam jesu de bangai nung ta hiam jesu i kam mal bang a vai khang na bang mai nung ta hiam jesu i sun hiam jesu i sun na ke le pen bang chiri ya goi abai di hi le pen abai lo ma na abai lo ma ong kal ai be jesu na bai hi le mi kem po in zui thei di hi ven abai ong kal hi le mi kem po hi thei di ven abai lo ma ang kal ai chiang a ken tan na le han chem na le hi ten tan na le ku kal nge na le ken tan na nge le to jesu thei tak pi a thei tak pi te hi lai chiang a thuman pasien nei tak pi hi chiang a jesu i na thei tak pi le hang jesu e ding na ong si na te ong tat khen na te si ki vui tho ki na te tel pe ma le hang en ba hang zui zo lo ding ai na ba hang chi le it's like righteousness start in the heart and change a person from inside out righteousness kilam dang nya tuam vilvel ngia na pian thak zo khi changa I hi na lui te bang an nung talwa a siang thonun tak na a thuman thudik tak thuman du tik tak bang hi pa to pa I kamal te ama I de na bang anun tak na I ve inun tak ding ma thu pipek ma hi seek the kingdom of God and his righteousness and all these things will be provided to you Matthew 6:33 okay hi simden I ve I khang no te kum ni tung to na jong I bul phu hi a bul phu chiang be gi ding hiam inun ta na zui som tak pi ni and I know you can do it because jesu nang a hi zo diang bole e jesu lim le melang sun to pan wisdom and knowledge nang sungang pia tha na jong pekin nang ken sat ding le nang I zui ding le nanun ta na kisek tak pi ku le na pum pi imi hing lungsim imi hing ki sang na te imi hing hi the ki sang na te ong si changa jesu to jesu munang ki lu asak changa to jesu ka siang to ikulu asak changa hi akisam na kempe I zui ding kempe akisem zo ding hi panai ve amen bang to I boy hiam what is it that you are seeking in life let me ask you all of you guys what is it that you are seeking is it a fortune a career advancement a good salary a frame a secure future more happy retirement more a happy marriage ding more the fulfillment of your dream as good as those things may be as good as those things may be they're not the most important things in life what is your priority what do you prioritize in your life put God's kingdom and his righteousness first to tak ma tung kik zeling ong long khare ne hi thai pen ho isaka sang ye le kanun tak na kakal son pi nyet zong ham sama ayang ele I ki sek nyet ku le sek chi takai ki sek ke le ham sai le tung nun tak na ong dep ding tam luai we all know that obstacle tam ma temptation kong tam ma leitung pai je imu sa pi ma ai to te leitung kan wala dem zo dinga ai te ki pat kul ta e na pasien ta te can I get an amen ki pat kul ta e zion ta te pentecostal ta te to te nong zo mai lo ding e pasien gam le ding na let's put his kingdom and his righteousness first to le adang teng pe ding e jesu pil na zong ke nong chi lo pi zong lo ding leitung a ki lai yes sem lo ding ayang bang ko masana hi hiam chi akidong pa yang e sum thupilo mo thupi ma e inga te jong soma khat pe ki pasien ma dinga pe ki te mai ve ayang to pan tuang nakal masalo he ong to nakal masalo to pa hau luai tak tak mo e to te I piak lo hang soma khat pe lo di achi pe ma lo ka hi to I nei sa te I piak hong jesu hau khin luai ve na kem pe ama bol e hi ang kal masak availability God is asking for your availability, my people, my youth, my fellow. Kong it kong ngai kalom te. Na hun bay te mai. Na sangka na hun bay zong te mai. I hun bay zong te mai. Ayang ni simina minute to ki minute nga to ki panuni khadin. Jesus wan wam sa so to le chin ani ni na minute som pa in chei. Kha khat khit chang minute som ning pa in chei. Kum khat khit chang bang nuam salo ding to pa to ki khol ayang hi
level khat step 1 panip kat ikipat khet ku le toile e kal swan zo vel lo ding e yang tua kal swan zo na tha na pen nang sungom chi ken tel luai hi zo lo ding en ai zo ding a to pa nong bol hi lai seeking his righteousness meaning is that letting his word ama kamar set the standard for your life ama kamal to stand inun tak na to hi ngia dinge it means seeking to do that which is pleasing to him ama lung kim sak to pain bang to pa bang in lung kim sak bang na ten hi thia chi isim dat simete guai to pa lung kim sak na ding en thei lo e yang en mi hing te pen e kisap na chang bika to pa azona ken mue I khang no te zong akwa ma pe akwa ma akigen hi khang weekend chang bek mo Sunday chang bika hitaka khok dina to pa o chin ki sung ki ge e ki si ki en to le Monday Friday ni ki kal te bang hi aina to en kalung sim su kha e khat be e hian nuam salwa khat be kha sunga ki bua je e yang kha sunga to Monday to Friday bang ki bol zen le hang e aki bol lo chi lo kai to sunga nop sakin le hang e mete ahi Sunday Saturday aki sat swaki den kai ku lo ding na goi Jesu to na ki sat swakin le chin a Monday to Friday ni akwa me pe he Jesu thu sunga hingya ding because bahang chile cause it's us God I approval of above all things Jesu I phalo piana I sep sepang tang tung tuan lo I cha mete Jesu de na ma zui ziao liang e ding zo ol zo e I sep ding bebe bang chile e teng ki bol na pasien ng bol na ama phading ama hi banga hi ding hi pumpi song ong ki kom pumpi hi lai e Jesu na de una la lai ding ong la nai lo bek to tom no sunga hi sunga to thuman chutak e a thei khin te changa a thuman chutak thei khit bana to ban kal be lai pen nun tak na to Christian living as a Christian izui tak piring a kisame mo siang thona inun tak na to lak tak piring his righteousness a thuman dik tat na pen inun tak na mi e to mi nong mu ma hiam nang hangin e mi khat e ki apiang thak na ya nang hangin e mi khatina Jesu mu lo na ya to chang din mun ding te hi ta hiang khang no te yut te e to chang din mun te hiang bang danin hiran te hi zo ding bang chile Jesu no Jesus love pasien yung eat now te tel tak pile hang goi na lung sima ong long khang ngau tak pile to a chei hin mai ve ngo to chang ani na Jesu chu mang ye ding follow his teaching aman bang dan te bang dan ang nung ta no ma bang dan hi sak no ma chi te hi ding focus on God listen to his word and read your Bible daily devotional pray leitung pumpi asi ki kachi chang ma bang eting e ma ki sek ki chang Jesu ma dong lai sang do sunga an khong na tang e ve mo goi ni tampi an tang jong ki sin ne goi hi nge hi khang no te hi ki dong ni Jesu ding e an nai khat nai ni khat be ki tang nge hi ki sit phadi hiang fasting is so important igil kyal ma chang leitung na te igil kyal ma chang adang inong lu zo pa nei amen leitung na te igil wa lu le mo goi an zong again hi pa ke ngai adang nat pum tom te awa lu le mo khain mun lu lo we toy changa fasting zong hi khom ni na chi bole zong we can do it together and then we can break it the same day thung na I pai khop chang break the I encourage you guys to do it ke zong hi zo den hi ke but na hi zeling na nun ta na kilam dang hi I can guarantee you that han cham ding hiang chang pasien yet tun ha trust in God hi na kem po up na neu mi te an kam tang neu cha na neu mi te chi mo ke ve lian sak di hang Jesu na tampi tak tung to na sem nom hi Jesu na nun ta nang jang nom hi sia ten zong gen hi I khang no nun tak na ong jang nom pen hi because we're ihan mama lai te ke it's that we can conquer anything ingai su na mama zong na kem pe a zo ri ngai hi zo lua to za a ha na ne hi le bang e pasien na dinga to hi na kem pe en sung ke lo ding mete khang no so sung ke ji a je ding pasien gam le dik na ding sung ke ji a je ding han cham ji a je ding hiang zo hang alian su gu ka ne som thum lenga na Jesun bang chi yam chi le ke pen nun tak na ka hi ka kyanga hong pai te ging kyang ngi no lo dinga ke hongum te dang tang ngi no lo ding hi
ตัวเจสุตัวเจสุสุงานุนตักนาตุยมฮีอดังตักมีเตอีดังตักอีนอนโลดิ้งเชเวตัวเจสุตัวอีกศพนักเลยดังตักอีนอนโลดิ้งอีดังตักเลยเป็นอีอากิจอมเมลโลจิฮิโซดิ้งอีดังตักเด่นเปลี่ยนเลยเป็นเจสุตัวกิจอมเมลโลจิฮิโซดิ้งกิจอมเมลกินอากิจอมเด่นกินอาหารจำเด่นดิ้งยังกระโตบนาดิ้งอะไรสังทงซิมนิงมาเตอเลียนงาอันเนกุมังไลนองซิมนิง Blessed are those who hunger and thirst for His righteousness, for they will be filled. Amen. Gilgala an dua lung sim siang thode ite in thupa nga dingu hi banghang hiam chi ule amau in wak na anga dingu hi. Jesu nong wak pik pek ding kha sunga taksa sunga ayang tua Jesu number kharai ko itu tua Jesu to number kharai ki holim ding tua Jesu to ni simna akal swan den ding an ni simai nek bangin tua kha sunga tua kamal te ne den ding yang tua Jesu kamal te ne den ding yang amen itu gen na te to pan chu pa piang ki sang ne ta hen hallelujah hallelujah